Jambo ndugu yangu ambaye unatufuata hapa kwa Centre de la Parole Lumiere du Monde, na tunaamini kwamba unaendelea vizuri na Mungu akubariki. Endelea kila siku unatufuata hapa, unakuwa tu unaandika Centre de la Parole Lumiere du Monde na utatupata ku Facebook, TikTok pia na YouTube tuko. Na kama unapenda ujiunge na huduma hii, unaweza tu ukatuandikia kwa WhatsApp kunamba ambayo inaandikwa hapa chini na utakuwa umejiunga nasi. Na tunasema tena karibu kwa kipindi yetu ya usiku njema. Na leo tuko siku ya posho, tariki 1 ya mwezi wa 8 wa mwaka wa 2026, ambao tena Mungu ametunemisha kwamba tena tufike. Mimi ni wako mtumishi wa Mungu Ale Ilombe, na kwa leo kwa gisi sote tunajua leo ni siku ya karamu ya wazazi, siku kuu ya karamu ya wazazi, fete des parents, na tulenga ya kwamba tuongelee basi maneno ya Mungu juu ya mzazi, na hiyo ndiyo kichwa ya neno letu, mzazi. Na Mungu naamini kwamba atakubariki. Wafalme wa kwanza sura 1 na mstari wake wa 15 mpaka 16. Maneno ya Mungu inasema hivi: basi Betsheba akaingia ndani kwa mfalme ndani ya chumba chake, naye mfalme alikuwa mzee sana, na Abishagi Mshunemu alikuwa akimtumikia mfalme. Basi Betsheba akainama akamsujudia mfalme, naye mfalme akamuuliza, wataka nini? Akamwambia, bwana wangu, uliniapia mimi mjakazi wako kwa Bwana Mungu wako, ya kwamba bila shaka Sulemani mwanao atamiliki baada yangu, yeye ndiye atakayeketi katika kiti changu cha enzi. Amen. Jina la Bwana libarikiwe tena. Hii ni maneno ya Mungu hapa ya Daudi na Betsheba mama yake na Sulemani. Na kichwa ya somo yetu ya leo inasema juu ya mzazi mzuri. Ni mzazi ambaye anajua kukeshea mtoto wake. Mzazi mzuri ni yule ambaye anayua kudefendre mtoto wake kutu kikute, hata kama itamukute sacrifice yake hata mwenyewe. Huyo ndiyo mzazi mzuri ambaye anajua kudefendre familia yake, anayua kudefendre kweli watoto wake. Habari hizi hapa ni habari za Daudi wakati ambao amezeeka, umri yake imeendelea, na maandiko imesema kama Daudi tena akukuwa tena hata anaona, uzee ulikuwa sana umemshika. Sasa wakati ambao Daudi alikuwa amezeeka hivi, mtoto wake mwingine, kwani Daudi alikuwa na watoto wengi na pia wenye kuwa na wamama mbali, na mtoto mmoja ambaye alikuwa Adonia alikuwa pia na mama yake. Wakati alipona ya kwamba Daudi amezeeka, akaona kama sasa c'est une occasion à ne pas rater, acha nijiproklame roi ili kwamba niweze kumiliki apre baba kukufa. Na Daudi alikuwa ajue kine kiko kinaendeka. Adonia akakamata watu, akamata pia hata na mashare, wakaenda wakamshimika mfalme bila Daudi kujua. Shida ilikuwa nini? Alikuwa amezeeka tayari Daudi. Na wakati ambao mtu anazeeka ajue tena kitu, ila kwamba shida ikoonekana kama Daudi wakati alikuwa iko na nguvu, wakati alikuwa bado iko na akili, alijua kumuapia Betsheba ambaye ndiye mama yake na Sulemani kwamba wakati nitatoka katika ufalme, ni mtoto wako Sulemani ndiye ambaye atakairithi. Ila ya kwamba wakati anazeeka, huyo mtoto ambaye alikuwa ni mkubwa, ambaye alikuwa anaitwa Adonia, akaona kama hivi baba amezeeka, acha nikamate ipouvoir ku force yangu. Shida ilikuwa nini?
Daudi kama mzazi alishindwa kuandika. Wakati uko mzazi utajifundisha kuwa na kamata responsibility zako. Kama Mungu amekujalia umepata vitu nyingi, uko na utajiri nyingi sana, kwa kuevite fuyo katika familia, wakati ambao utakuwa auko tena, andika testament. Kuwa na habitude ya kuwa naandika testament. Ndiyo maana kutanaka hapa kwetu shie Bukavu batu abana ile vraiment habitude ya kuandika testament. Ndiyo maana kutana wakati mzazi anaenda, fujo inabakia huko nyuma yake. Jua nini? Ulikuwa uko hai bado au kuandika testament. Ile testament inasaidia wakati mtu haiko, sheria inasimama. Watu wazee wengine kweli wanasimama na wanasema kama marehemu aliacha anaandika hiki na hiki, aliacha anaandika hiki na hiki. Ile testament inafanya kwamba fujo na pia watoto wasiuane juu ya vitu. Lakini leo shida kwetu tunakutana kwamba wazazi wanapenda vitu hata mpaka ya saa ya mwisho. Aya itika kama anaweza kufa. Kama unajikutana ya kwamba uko na pesa, uko na mali nyingi, uko tuseme na manyumba pia magari, uko na vitu nyingi sana, wakati unaeneza 60 juu ya kwamba unakuwa deja kuparking, uitike ukatale. Wakati unafikisha 60 pale mtu deja anakuwa kuparking, kwani kuna kubakilia tu wengine tu 10 ans ili kwamba uweze ukaishi vizuri. Siku zetu ambazo mtu anaishi aseme ni 70, kama mtu aseme anajikaza njo 80, ase kama ile 80 nayo inajaa moshida. Lakini wakati unajikutana kwamba uko na pesa, unafikisha age ya 60, andika testament. Itasaidia apre we kufa, itasaidia jamaa wajue kujipanga. Hapana penda vitu ya dunia baba, hapana kubania vitu ya dunia mama. Utakufa tu, utaenda, hakuna mtu ambaye atabaki hapa kudunia bongo yako ile. Ndiyo maana wakati umezaa, wakati umekuwa mzazi, leo ni siku ambayo ni ya wazazi. Acha leo ni wakumbushe enyi wazazi, wakati ambao Mungu amekupatia vitu, andika testament. Usilete fuyo, kwani kushiba maskini au kwa kifuyo. Okay, unaweza kufa na kweli hakuna probleme. Jua nini? Hakuna wene watu batapigania. Lakini kwenye watajiri mkuwe munaandika matestama. Andika testama. Mtoto wa kwanza hapa ni kwake, una yake ni hii, wakati ukingaliki hai. Na testama mtu anaweza tena atakuwa anairudilia tena. Kama uliandika testament lakini au kufurahia bine mtoto wako iko nafanya, unaona kama utabibadilisha, uko na droit ya kwenda ku justice, bana changer ile testament après inane tena unaweza fika kule vile bana ibadilisha, unaandika tena mpya. Usiwanie vya dunia baba. Daudi naye pia anajikutana kwamba amezeeka, ile ya kwamba akusema akuandikaka nani ambaye atarizi baada yake. Ile kosa ambayo aliyofanya ikafanya kwamba Adonia anaanza kuleta revolte mu inchi, akajiproklame kome roi bila hata babake kujua. Jua nini? Akukukua subasma ambayo ili kuweza kusema kama Adonia ndiye ambaye atatawala.